Kako je na društvenim mrežama najavila predsjednica Veća opštine Kumanovo Ivana Đorđijevska, kroz muziku Pajaka i Lare, Tune, Denka i Martinijana obeležili smo i ovaj dan oslobođenja Kumanova pod motom Svi zajedno za Kumanovo. Najzanimljivije u danima posle oslobođenja našeg grada, po rečima Dimitra Masevskog, je možda to što je kadrovski potencijal za izgradnju vlade također bio veoma oskudan. U gradu je bilo samo 7 advokata koji su uglavnom radili kao advokati, a za potrebe pravosuđa moglo se računati na još 22 lica diplomiranih pravnika, advokatskih pomoćnika i referenta. Sva lica koja su bila zaposlena u državnoj službi u početku su plaćena sprema broju članova porodice. Na kraju krajeva, revnost vlade za pravdom i socijalnom brigom morala se pokazati na delu. Tako je, na primjer, predsjednik gradskog odbora, koji je imao 4 člana porodice, primao platu od 4000 leva, dok je higijeničar u odeljenju primao 10.000 leva, jer je imao porodicu od 10 članova. Ubrzo se, nakon upozorenja iz Skoplja, odustalo od ovakvog načina nagrađivanja. Paralelno sa delovanjem u društvenoj i ekonomskoj sferi, nova narodna vlast imala je snažan angažman u oblasti kulture i obrazovanja. Kulturno-prosvetno odeljenje je, recimo, postavilo 36 ljudi koji su imali zadatak narodnih prosvetnih radnika. Od toga 12 bivših učitelja, 22 učenika i učenika sa završenim 7. i 8. razredom, a 2 nastavnika u turskoj školi. Paralelno sa tim organizovan je kurs za invalide, a radilo se na opremanju školskih zgrada kako bi nastava počela što pre. Zanimljiva je aktivnost grupe umetnika koja je decembra 1944. formirala diletantsku grupu od 35 članova koja je ubrzo počela da izvodi predstave građanima i vojsci. Istovremeno, gradska bleh muzika je zaokružena na kulturnom nivou koji će, kako se navodi u dokumentima Masevskog, morati da radi na propagandnom nivou. Pred početak nove 1945. godine grad Kumanovo je bio napet sa svih aspekata. Tražila se odgovornost od svakog pojedinca, posebno što se nametala špekulacija, bilo je pojava iznošenja zlata iz okruga i ubacivanja papirnog novca koji je stvarao inflaciju. Svi likovi u ovoj priči su stvarni, a događaji koji su se desili pre samo 79 godina nemaju ništa zajedničko sa onim što nam se danas dešava u slobodarskom, modernom, čistom Kumanovu, bez pegavog tifusa i vaški, našem gradiću Pejtonu, sa širokim ulicama, sa garažiranim vozilima, punim gradskim autobusima u kojima se ljudi besplatno posećuju na krsnim slavama, sa bogatim trpezama na kojima se rađaju nove ideje za bratstvo bez jedinstva. Dobrodošli u još jedan komparativ. Od 2018. godine kumanovski arheolozi samostalno istražuju lokalitet, gradište, kao i druge delove ovog lokaliteta, odnosno srednju i doljnju terasu. Na ovom delu su pronađeni unutrašnji odbrambeni zidovi kao intervencije u stenama za koje se veruje da su svetilišta gde su se obavljali obredi. Istovremeno, Nacionalna ustanova Kumanovski muzej je pionir u geofizičkim istraživanjima. U saradnji sa Arheološkim muzejom skenirani su najvažniji delovi koji će u narednom periodu biti od interesa za istraživanje. Конкретно овој проект се реализираше од 24. октомври до 3. ноември 2023 година. Konkretno, ovaj projekat je realizovan od 24. oktobra do 3. novembra ove godine. Iako je teren veoma težak, naši arheolozi su došli do mnogih važnih otkrića i uvida. Sam projekat se odvijao u 2 faze. Prvo, prilagođavanje i raščišćavanje terena, a potom i sam iskop. Sve aktivnosti bile su usmerene na istočni deo lokaliteta u blizini novo otkrivene ranohrišćane
hrišćanske crkve. Prošle godine su tu pronađeni delovi kandila, napravljene od stakla i to je bilo veoma važno otkriće. Ove godine za nas je veoma važno da otkrijemo fresku na kojoj je naslikana ruka svetitelja i to je naravno veoma važno. Također u samom oltaru je pronađeni tron, što sugeriše da je ova crkva verovatno bila mnogo važnija nego što je trebalo da bude na početku. Dakle, planiramo da se ova istraživanja, kako na ovom lokalitetu, tako i na prethodnom, gradište Mladona Goričane, nastave sljedeće godine kao projekti koji su već aplicirani kod Ministarstva kulture i očekujemo odobrenje još sredstava kako bi arheolozi mogli nastaviti sa radom. Od nedavno održane sednice gradskog veća konstatovali smo, znate već šta, kuda ide narodni novac. Pritom bi građane sasvim očekivano najviše zanimalo koliko će koštati zaslepljujuće luksuzno uređenje centralnog gradskog prostora za novogodišnje praznike. Referiše, kao i uvek, gospođa Lang Spasovska. За јавно предпријатие Куманово план се зголемува износот од 1,5 денари, така да сега... Za javno preduzeće Kumanovo plan iznos je povećan za 1,5 dinara, tako da je sada za 2023. godinu predviđeno ukupno 11.900.000 dinara. Ulepšavanje grada Kumanova planirano za 3 miliona dinara, do sada nije bilo ni jednog dinara. Za ovu godinu predviđeno je održavanje ulične rasvete prema javno-privatnom partnerstvu, povećava se za 7.300.000 dinara i sada iznosi ukupno 83.300.000 dinara. Učinak za dogradnju zgrada, iznos od 2,5 miliona je povećan za 2.738.000 dinara i za 2023. je 5.230.000 dinara i ovaj iznos je isključivo za visokogradnju. Cene su više nego prethodne godine jer je doneta nova uredba kojom se utvrđuje način plaćanja nadzora nad visokogradnjom. Svake druge nedelje u emisiji Komparativ svi željno čekamo rubriku Sponu. Evo šta nam donosi ove nedelje. Dan pobede u Velikom Prvom svetskom ratu 1914-1918. godine obeležen je i na srpskom ratničkom groblju u Bitolju u prisustvu njene ekscelencije, ambasadora Srbije u Makedoniji, gospođe Nevene Jovanović, državnog sekretara gospodina Dejana Antića, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, gradonačelnika Bitolja gospodina Tonija Konjakovskog, opština Bitola, oficijalna stranica i drugih zvanica, među kojima i predstavnici Spona, Srpski kulturno-informativni centar iz Skoplja, naravno. Ambasada Republike Srbije u Severnoj Makedoniji ima poruku za vas. Podnesite zahtev za glasanje u inostranstvu do 25. novembra. Formulare za prijavu za upis u jedinstveni birački spisak u Republici Srbiji i zahtev za upis i birački spisak podataka da će birač glasati u inostranstvu možete dobiti i u kancelariji Spona, Srpski kulturno-informativni centar, Bulevar Sveti Kiril i Metodij, broj 30 u Skoplju. To je njihov centar i to radnim danima od 9 do 17 sati. Poslušajmo, poštovani gledaoci, deo iz rada Jovane Kovačević, učenice 8. razreda iz Gnjilana, na konkursu za priču na prizrensko-timočkom dijalektu pod nazivom Toj ti vikam u organizaciji Društva za srpski jezik Staro Kosovo. Tu i vodu što će gu pijete u Prizren, ne ste gu probali nigde. Tu i lepotu što će gu vidite tamo, ne ste gu videli nigde. To i pevanje na prizrenski bogoslovi, neće ga čujete nigde, no u Prizren. A svuda po Kosovo i Metohiju crkve, svetinje, kako manistra oko, onija biseri, sijaf li sijaf. Sve je to i dobro, ali najgolemo blago su ljudi
krotki ljudi, što slaviv po nekoliko slave, jer imav golemu veru u Boga. Zato i gi Bog drži upaleno kandilo i u vreme i u kijamet. Kad gi je najteško, oni pevav, obučev se u narodnu nošnju, nasmejev se i terafinat na onija dušmani, što gi nišaniv sa spuške. I toj mu je milo na Boga. U tu zlatnu odaju živim i ja i molim se na Boga za mir u cel svet. To i ti vikam, ne mogu da napišem sve, a pisuvala bi ja još. Zato i vikam ti pa, dođi be da vidiš ovu odaju, pa ako si dobra duša i Bog će te primi ovde da bidneš vojnik na svetu vojsku Isusa Hrista, što ratuje za pravdinu, za veru i za Boga. Bravo Jovana! Vatromet je gotov. Ako niste videli nebo iznad borbenog Kumanova, onda ste daltonisti. Gradonačelnik je napravio selfie sa tinejdžerskim zvezdama, novine su prodate u rekordnim tiražima, a sve zbog jednog oglasa. Izdaje se gradska biblioteka, malo korišćena. Može i zamena za stan u Beogradu. Gledali ste još jedan komparativ. Hvala vam na pažnji.